Čaute, moje meno je Vítam vás u tohto dielného časti, máte to jedno na Assassin's Creed Black Flag. Jedno som Max. Ale vôbec nešetrím ľudí, čiže neviem, čo sa to volá. A však Filipka som vyriešil, som aj ešte robil operáciu na mobil, ešte to je takýto Dobre, túto hru už som hral, ale nedošiel som veľmi ďaleko zatiaľ. Čo to ide od začiatku? Dá dobre. Vypol som zvuky, nie všetky, ale vypol som aspoň dačo, aby nás zase bolo počuť. Počuť. Fancy a wee swim, do you? Give a good broadside! Ready! Yes. Looks like a frigate! Royal Navy! We've been scorched! No chyba? Fire! Fire on those bastards! Ready to box, sir! Môžem nabite to už. Aj, jasne. Mám to pripísané. Hej, druhá jasne. Got the angle wrong. Fire! All the shot we have! Slava! The magazine! It's going out! Douse the flames! Get in there, you mongrel! O ne. Teraz stroskotáme. Skaj nevieš? Ty si to ešte nehral? Ja hral si to. Is it dangerous? Ale som to potom prestal hrať, lebo... Privateering. Is it dangerous? Teraz napríklad, že panívo. Wouldn't pay so nice if it weren't. Divúčka. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod of the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. You don't need a fortune. It's not about need, Caroline. Ja už sebom. Budeme hrať možno getačko, keď dáte veľa lajkov. I want walls that hold back the wind. Hej. I want a decent life. Sme skromní ľudia. How long would you be gone with these privateers? Do videa potrebujem FG Skills. A year, I Keď budem reckon. vôbec pozerať toto video. 2 at most. A tak, no. To máme dievčatko. A ešte by som povedal, aby ste Alright. No more nejaké than two. príspevky, kto hrá Promise CSGO, me. napríklad kejsky, kľúče, lebo sa chystám otvárať, ako na mojom channeli, otvárať kejsky, weapon kejsky, aj breakout a také. A myslím, že viem, ako čo to znamená všetko, hej. O čo? CSGO. CSGO, Counter-Strike Global Offensive. A case je, že... Box. Áno, z ktorého budete dostať skin. A napríklad miniete 100 eur na kľúče a... Chcel otočil teplý blesk, ako vidíte. Všade oheň. Napríklad kľúče a kesky miniete 100 eur dokopy. A dostanete z jednej kesky, dostanete napríklad 500 eurový skin. No neoplatí sa to? No jasne, že sa to oplatí. Tak koľko stojí taká keska? Čo? Keska stojí 17 centov a kľúč stojí dosť draho. 2,15. Ty jo. Hej, ale vieš, koľko ľudí si to kúpi? 1 500 000, no každý hrá toto CSGO. No hej, najviac, čo bolo hrané naraz, bolo 1 666 698, tak nejak si myslím. A to je ten Assassin. Hej, to je ten Assassin. Was it good for you as well? Havana. Dúfam, že I must get to Havana. A on je Well, dobrý. I'll just build us another ship, will I? Ten? I can Ten, čo som pay you. ja, tak on ho Isn't that the ja ho sound zabijem. you pirates toto. like Hej? best? Aby som mu čerkol oblečenie. No a čo vám to poviem, no? Nie. Áno.
Keep talking. Will you or won't you? Ja si myslím, že ho naučí tie vety. You don't have that gold on you now, do you? Ja som veľmi šikovný. Ten zistí, že nemá naboje, chlapec. Nie, lebo má mokrý prach. Bloody fucking pirates! Mokrý prach. No, teraz ho musím naháňať, more. I'm on to you, Snakes Nie som B! triplý. A teraz zrazu normálne beží. Nie, že by sa chytal. Aha, nie? Come on, mate. We're off to a bad start. Dobre. Zložňujem asasina. Je to hrozný, teraz spadne most. Nie, to nie. It's 100 leagues or more to Havana. Ale vieš, že taký Will you most by walk bol that spadnúť distance? A to keď budeš blízko neho, ne? Možno. Vieš, že to bude ešte loďka a tam bude taký Duncan, taký tušnejší. A budem akože s ním kamarát, akože, lebo si iba požičam jeho loď. Ale nie, akože aj v meste sa s ním skamarátim, ale potom ma chytia. A toto. Nehovor príbeh dopredu. Aha, tak nič ste nepočuli. To bol len ošný klam. Ilúzia. Nie, ušný klam skôr. Tam dojava. Však tu nám mám ísť. No, čo hovorí? Skvělý forever. My som chcel byť asasín, čo také mega musí. A teraz iba som tam musel vystúpiť. A teraz tu na... Tak to stačí byť parkourista. Napríklad ako Snusa. Aj. Takže som sa povedal. Musí to aj pichať, keď sú tam konáre. Posh git. Hej, tam je. Where's he running to? Follow and I'll kill you! No čo za jump? Hej, nie, úplne taký divný. Hej. Kam išiel vlastne? Hore. Viete, Tam ti ukazuje šipka, ne? Hej. We could work together on this. Ale už si dal kapucnu, aby som mu nevedel tvár. Cez to... Aha. No tady. Neviem, cez túto paličku, alebo čo to je. Či? Skoč. Kam mám ísť? Tam. Vodopád, musíš skočiť dole. On je úplne tak inde, on je tam. Keep your distance! Aha, tam je bol. Čo? Hej, však hlavná vec, že nemám naboje. Hej. I wanna kill him. Bitch. Ale jaký pomalý asi. Hej. Nie, to asi je zranený. Nenadávaj. A nie však by si to chytal, a však tu je zranený. Na boku, vieš, že nie na nohách. Chápeš? Nemám. To by som nič nepovedal, keď je Jak- na boku, jak- ale... Jak sa on volá? Ja som bol Tarzan teraz na chvíľku. Jak sa on volá? Ja by som bol na chvíľu Tarzan. Dobre. Švihni. You'll not find me merciful! To som podrazal krk, ale není mu mŕtvý. Chcem ti zobrať oblečenie, chlapec. Ale potrezal som mu všetko. Chcem ti zobrať oblečenie. Vidíš, o chvíľku mu zoberiem oblečenie. Pozri, chcem mu zobrať oblečenie. Aha, tak mu zoberiem mu krabičku, ale aj Len oblečenie. kapucnú. Senor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. Chcem ti zobrať oblečenie, tak ti ho aj vezmem. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Slipky si nechaj. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. A vidíš, nepoškodenie, Therefore, come to Havana in akože haste. vod. Lebo si to And vyčistil. trust that you shall be welcomed as a brother. No, teraz si dám lepšie. Su más humilde servidor, el gobernador Prečo to Laureano vyhodíš, že to sú Torres to y najlepšie Ayala. veci na svete? Mr. Walpole, let's collect your reward. Ne, prečo vyhodil toto veci? Teraz mu slnko bude vadiť, no jasné.
A dáš si dole kapucní. Hej, na čo si ju potom dával? Ja, že frajer, nie? Nie, že príroda by mi nedela hlavu. That schooner Tam je did tu me tá just loďka. fine. Vidíš? Dá toho Duncana. Ty good? Tu by som prežil, a ja by som to prežil na papiľavke. The Commodore's got to head to Kingston. We're to commandeer this lover's ship and follow. Ale chcem spadnúť. Sorry, Kingston. To je ti nový. Our destination is Havana. Tam bol na to. You'll hang for the mess you made out there. Sir, I had nothing to do with this attack. My crew and I have merely anchored to water and resupply. OK, no, nechaj ma tak. Nevidí ho. Hold it! Stop them! One reason I shouldn't rent your skull. What? Take my sugar. Take anything you like. I'll pay you. Anything you like. To je korytňačka? Hej. Aká zlatá je? Hluchy, alebo čo je? OK, to tam videli nož. Fishing in a barrel. Oni ma trafili, že toto som už potrebujem. Nemáš právo ani nič povedať. Take anything you like. Ahoj! To je až. To viem, že sa na ňu postaviť, ak by ma nosila? Ne. To je logika, chápeš? I'll pay you. Možno sa to dá, Anything you like. počkaj. Máš dať na kinta. Ne, ja viem, ale chcem na to. Sred má to. Krabička. Nebude to lepšie? You saved me. A profusion of thanks. Digo, jak potka yours. vyzerá. Hej, nie? To je Need my něco vessel, Harryho yes? Pottera. Here lies its No, poor you- captain, and I have no art for Nie, sailing. teraz I can pilot her myself, no mind. Skočím, to sa budeme rozprávať, že aký som pekný. Jak vždy. Napijem sa radšej kofoly. Nie, jak vždy nás to tu do lobby hodím. No, zase. Není normálny ten chlap. Lacking a rowboat, I'm afraid we'll have to swim to my ship. Ja rád Hardly chodím the do worst toho. thing to happen. Po palme. Koľko si? Koľko si? Ne. Koľko si hľadám? Oh, this is difficult. I should have taken my coat off. Taký? Obama. Ne. Obama. Abo musí skočiť. Viem, čo to tvoje žraloky. Hej? Minule som bol na love žraloka. Keď som si už kúpil svoju Tu vlastnú. môžeme dať aj challenge, ne? Do žraloka. To zabije skôršie žraloka. Neviem, daj. My dvaja akože challenge. Hej. Toto je dosť jednoduché ako uloviť toho žraloka. A kto je rýchlejšie? A ty ako to chceš uloviť akože? Ešte to. Ja, tak ty pôjdeš do Tichého oceánu, okej? A ja tu budem hrať na hre, okej? Welcome aboard, Duncan. She's a modest schooner, but well suited to my purpose, trafficking cargo from my plantation and such. She'll do fine. There's a strong wind now. Let's strike to full, shall we? Tak ideme do takého mestečka civého. Ah, there's a tug of the wind at my hair. I find a bracing comfort in the feel and smell of the ocean. The raw stink Ale budem mať... of possibility. Ja raz pôjdem na takú... That's a top way of seeing it, mate. Úplne mega lodi. Ja vás predstaviť nie. No akože mňa zajajú... We've really Mňa opened akože it up zoberú. now, haven't we? Ma chcú dať tak inde, do iného mesta. Lebo ma chytili ako som kradol, alebo čo. A toto... Those sailors were quite animated by the idea of pirates roaming these waters. A toto... Is it a real danger, do you suppose? A possibility. A... But most pirates stalk the windward passage between Cuba and Hispaniola. Nie posádka lodí. Oh, I Armáda see. lodí. Yes, Lebo je that is a vlak. bustling strait. A v každej lodi bude jeden... But I shouldn't worry about piatý being waylaid ľudia. by pirates, truth A be ja si told. tam robím celú My ship is armádu. small, and I have Robím nothing of immense vlastnú value. majetok. Sugarcane and its yields, molasses, rum, that No, sort of to som thing. neodlučil. There's not a pirate living who'd turn his back on a keg of rum. Ale čím Well, dlhšie yes. Assassin, Yes, tak I tým suppose dlhšie that's true. aj dlhšie príbeh.
Čo? Že čím je novšia žica, tým dlhší príbeh. Nabráš. All in the stunsail! Joj! Start! Let's get moving! Aj, mňa aj tak spachtu, nie? Tak sa sklopia. Že freestyle. Ty si zozral všetky druhy činky, ja som mal 3. Veľryba. To bola? Hej. Vidíš, že mám rušu kvôli tomu, že si vyžral všetky druhy činky. Ešte mám tam 3. Aha, tak zvedni ešte po jedne. Potom. To je ten Duncan. You're a natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. Toto všetko sme. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, aye. Ale viete, čo je vtipné? Že piráti majú biele zuby. A však vtedy ani nevymysleli zubnú kefku. Tak jak ste mohli mať biele zuby? Fantastic work. Very promising. Né. Teraz bude v modernej dobe sanita. A to je stále ten istý? Nie, v modernej dobe už je tak to iné úplne. No hej, ale že ten istý ako čo je v Creed 3 a tak. Nie, úplne tak to iné? All right. Aspoň sa mi Easy dá. now. There you go. Welcome back. Welcome. Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, all right? I need you to Tak move sa your volá ten head and look at kapitán these Edward lights just Kenway. here. Ten asasín taký. Look up. Hore máš pozrieť. That's it. Svetlo. Down. Ďalšie svetlo. So far, so good. Let's get you up. So, welcome to the Sample 17 project. Before you get started, you're gonna need this. There you go. Testing, testing, 1, 2, 3. Hello, bonjour. C'est bon? It works? All right, let's take a walk. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. No co vám veží? Aha, ako im chodí. Bolo sa tu. Aj po schodoch. Ale si nepozerám. Impressive, right? This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been a studio for a few years, since 2010. Tu by bola sranda, keby si pretočila celú hlavu. Nevidíš ma. Maybe you saw Liberation? That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Viem, ja to viem, čo to je. Soon, we'll be Dievča unveiling commercial asasínka. Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course, edited versions of real history, but only the exciting parts. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature, Caribbean Pirate. So that's your gig. It'll just take a minute. Okay? Sej vás. Vidíš, Well, všimla thank si you, ma, že Nancy. som si... Bonjour, Nancy. Že som sa... Ahoj. Ahoj. C'est bon? C'était prêt? Magnifique. Merci. Neignoruj ma. Tak prestaň ma ignorovať, lebo ja ťa ignorujem. This is for you. The primary tool of our trade, your communicator. Ha, mám lepší ako ty. Power it up and give it a look. It's pretty slick. To je iPhone 6, alebo 6 plus. Však také veľké ako tablet. Aha, ešte tam vidíš. Aha, že rýchlejšie chodiť. Aha, už vidíš, že You might have noticed Ahoj. that security seems a little Vidíš, light tam around mám here. budova. That's because Ahoj, nevieš prejsť, čo? Ale ide ďalej. Japonky. Ahoj. What? Ona je kúzelnička. Pomoc! Pozerajte, teta. Kľud. Ahoj. Slowness. Nechcete prejsť? OK. Dík, ak sa nebudol ten tablet.
Ok, a teraz musíme vieš čo robiť, počkať, musím nájsť taký znak, tu na. See that flashing wireless signal? Tak, It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio, second floor. Vidíš, aký je pomalý ten výťah. Ale akvárko majú super. You ready? Let's go. Nie? Zidám, Barto. OK. Ah, there's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Moja šéfko, preklad vám normálne budem dávať. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway. Lemmer. Hey them, Connor... Edward, the pirate. Yar, matey. Very exciting. Welcome aboard. Can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. So, this is the Sample 17 floor. We're diving into the memories of one parent. Some fantastic experiences from what we find in there. Tu budem robiť aj vírus. Urobím tu aj vírus. Nie, počkaj, idem stiahnuť. Vidíš, to máš aj tento. Čo ti je? No. Ja som myslel, že už si stratila benzín. Ja máš si ešte s týmto zoznamiť. This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing, calibrating. Calibrating, right. So here we are, your very own Animus workstation. This is all yours, so sit back, relax, and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy pirating. Welcome to Animus Omega, Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. If you have any questions, comments, or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor, Melanie LeMay. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Calibrations complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. Prečo? Daj mi polhoďko, aby nebol dlhý. Však stále dávam 40 minútové video. Prečo? Iba tako srandy. Ja už som prišiel do tohoto. No však ti hovorím, že už gameplay hráš. Ale potom budeme vyrusovať. Ne, čo si vyrusovať. Toto, hackovať. To bude mi aké mega. Tam je taká veľká gulička a z tej guličky tam... To je ako keby si bol v bludisku. Ježi, také ťažké kódy majú. Musíš zobrať kľúčku sem, veď. Lively Havana. I've been here once before. It was a truly awful pleasure. Havana, Cuba. A tam mať ma toto. Cuba. See someone you know. No. Just putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right. On sa priateľí s ľuďmi. A chápeš, nikomu nekýve. Či? Kýve, však to je sieťke tam nevidíš. Nie, žene, si myslíš, že ju zaujie. Aha, to je muž. Aha, nie, žena. To je mužatka, no. Nepres tak, moje slova. Mužatka. Kúkaj. Mad to think Spain and England were at war 2 years ago, isn't it? Here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins. Nothing wrong, Duncan? No, it's nothing. Sand in my hampers. So where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say. I'm just headed to a public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. Ja, ale nechaj, aby som zase... A zase dá dole. I hope you'll tarry a bit while I conduct my meeting. It'd be a great relief to have a man of your stature nearby. Aby ho nespoznali misunderstanding. piráti. I can hang about.
I might have a drink. Finish. Drink. No vlastne nie sú. Ale nie, lebo piráti, vieš, tam... They don't take kindly to pirates here, do they? Že podľa sa piráti... Wonder how many stolen reals bought these men this purse. Vidíš, tam zomreli piráti. Ale však majú tvoje fotky, že tak. Akože nie fotky, ale tie... Fotky, fotoaparát majú. Nie, iPhone 6. Hej, iPhone je 6. Hola, lady. Don't know these women, do you? Keď zaplatíš Charge na money dievčatám, for tak that oni kind of budú na teba privilege. obstále. Ja viem. Few dozen reals for every Hej, čo do hour. ňa vtieraš? Keen to meet them. Kľúčky, bodiček. Married men are their forte, mate. A nevieš rýchlejšie. Vidíš bielý prašok. Áno, to je plachta. Aha, čo nie? Maška. Ňau. Prechádzaš cez ňu. Logika. Ale v Revelation, to je Crisis 2 asi. Here's a purveyor of personal Tam si defenses. videl pohľadka. I should acquire a blade for myself, Duncan, just as you have. This rusty razor's nothing to admire. Even so, I appear a mere kitten walking so close upon you. Perhaps a small dagger would suit me. Ale Let's ja see what budem he's selling. bojovať proti Maybe I'll buy a sword too. We'll both jump rank. Oh, we'll be quite the pair, you and I. Twin devils. Ja je to to, čo tam je, ono sekerku. Hej. A to mám tu no tam. Nemal si ísť najprv Creed na Creed 2, Creed 4? Čo? Creed na Lend us a few Creed 2, reals, then. Creed 4? I did save your skin. Of course. Ale myslím, Cheers. že dajte na YouTube. Bienvenido. Adelante. Ale jemu nič nevadí. Ja si kúpim teraz zbranie. Sword set si kúpim. British? Spanish? Ale iba British môžem. British majú pekné. Pekne. That's a better fit for me. How do you fare? Predávaš určite. Pistols. Ale nevieš ešte asi. Ne, ja potrebujem pištol. Jasne vieš ešte. Ne, ja potrebujem pištol. Tak nič. That's a small knife, sadly. Still, it'll do in a pinch. Oh, Puffer Duff. I have led us astray. Oh, no matter. I'll get us a better view. What are we looking for? Bude sa pozerať po krajine. Jaj. To bude Every finger's a fisher. That's how you tell a true sailor. Však je ako v dvojke Creed. Alebo jednotke. Hej, čo tam tú gulu robil. Čo on bol vlastníkom jedného hradu, ale ho napadli a zničili. Ne, tak toto také nie. Čo? Ty napadneš ten hrad sám. No však jasné. Sám. A ideš na kríž. Aha, to tu mám ísť. Aha. Nedo! Ariti! Ja zase hore musím liesť. A však to je za chvíľočku. Aha, za chvíľočku. A to nemáš. Aha, dobre. Ja som ti parkourista. Odo mňa si musím brať parkour. Ja, takže ty si ten parkourista? Ten, čo Štefan sa volá. Ja, moje meno je Stefan. Čo na Facebooku som si už dávno dal preč. Hej, viem, ale moje meno je Stefan. Pozerá sa to. Hej, ale čuj, aké si okienko, čo tam je? A to už mal pozrieť po krajine, ale pozerám sa do okienka. I think I see the place. A ty už zrazu We're not far. Hang tight. Oj, tak ja zachránim ho, pani. To je... Ulala! To je bodka. De la grande. I can't breathe. Stop or I'll break your knees when I catch you. Chytím ťa hneď. Keď ťa chytím, tak ťa zjem. Ale... Čo máš, dievčatá na zem? Rasista. To je rasista. Jak je rasista, Chápeš? šálne černo? Chápeš? Ale v tej dobe neoznamili černo. Here I come. Čo ani neobjavili... Aha, nie, už objavili. Hej, objavili už... Dios me guarde. You robbed the A ja si wrong man, nechátam tie mate. peniažky. Fellow with dangerous friends. Ani nevrátim peniažky radšej. 13. To... No vieš zobrať ten meč. Ulala! Vieš zobrať ten meč, ne? Čak, ja mám meče. Kúkaj, nechá to... Som mu zbúral tú krabicu. Of course I am. That filthy Ja som bus. nevedel. Oh, yes. Ah, we've arrived. Dík tam zadok. Vidíš ma a ja teba Vidíš? Vidíš? Kde?
Tam si mal. A zrazu má tú krabicu. Neviem, teraz sa budem byť. Zrazu má tú krabicu. Take your time, I'll be just here. A týmto sa budem byť. S týmto? Fancy meeting no Welshman, deep in Dago country. I'm English myself. Biding my time till the next war calls me to service. Lucky King George, having a piss pot like you flying his flag. Oi! Skulk! I've seen your face before. Yous mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? Nezistili, že to je Edward. You bastard! Hey, I warned him. Môj nádherný nožtek ste mi zbili. Ste normálni? No poď teraz, vieš, ako ťa rozbijem. You wanna dust up? I'll give you... Ulala! Pum, pum, pum. Bošra. Oh yeah! Come on, lads. I've seen bigger arms si on ma a zbiť? bird. Neverím ti. Pekne. Vniž mu. Teraz, aha. Teraz budem chodiť. Ulala! Poď, nie? Divo není mŕtvy? Ej, čo tu nám to robíte aj vy? Ulala! Divo není mŕtvy. One more. Come on! Neviem, ja teraz prídem. Chápeš v tom, čo si zlomil v benzíne, není mŕtvy. ¡Vienen soldados! ¡Corre! You're not leaving me. I'll catch you up. Perro inglés! Nie, teraz neviem, toto neznášam, túto misiu. Dostal som mi nevedieť. Ulala, jupa, čaká paula. Tak staň. Poď, čo tu ma čakáš ešte? V boku. Už ich stratil už. Tu bude ďalší jeden. Jak ma mohli nájsť? Tam je. ¡Allí está! ¡Rápido! ¡Que no se escabulla! Buchol si ma spadnúť. Aj, ty si ma buchol, ale ty ma nespadnúť. Čo mi robí? está a tiro! Ja na neho útočím, ale... Chápeš, že na neho útočím, ale... To bol jaký kop. Magic. Ninja bolesť necíti. A to je prístroj, nie? Že keď kopne... Nie, ja som spadol dole a všetci ma vidia. Ulala. Však ty máš škejtov ruky. Môžem to nerobiť. Aha. A všetkých sú dáme zrkami. Teraz. Utekaj. Ja, na čo utekať? Nevidíte ma? No práve, tam. Kúkaj, tam sú už. Kúkaj, už ťa našli. Nechajte ma. Tu choď na toto. A teraz hodím bombu. Nemáš. Nemám bomby. No me mates. Pozor, dievčatá, chlapci. Chod na ten prístroj tu. Á, tu nie. A vieš čo? Hej, tak ty ma chytíš za zadok? Si normálny? Ale som mŕtvý. Nie. Máš malo HP, utekaj. Ale ja som si chcel dať meče, ale chápeš? To mi nedovolí si dať meče. Chápeš? Lebo mi nedá meče. To není fair play. Nie. Áno. Nie. Si nedáme. Na 6 minút sa ti to neoplatí. No, daj. Nevadí, však neboj. Urobíme aj pár do 2. Však prosím. Urobíme aj Však pár daj. Urobíme aj pár do 2. Daj prosím. Však daj prosím. No ale rýchle.
No tak teraz nič neočakávajte dobre. Jak sa hažu bomby? Jak utekám? Vidno, že vie to hrať. A však mám utekať Ačkom. Ačkom sa neuteká. Tak s čím sa uteká? LTčkom. Aha. Bomba s tou. Ale preto sa Ačkom. Aha, ja som zvyknutý si keď... No tientes a la suerte. Agarrarte como un marrano. Ty si nekrakuješ len polský dvoren. Ja kažem bomby. Ičkom. Do rohu to hodíš, jasné. Jak čapy. Do rohu, že by ťa videli. Tak už sa nevideli. Tu a stoj. Ty si normál, alebo tu a stoj. Že by ti nenašli. Tam je. Jo, vyhrali sme, daj mi to. Čo? Daj mi to dokonce. Nie, ale to by sme mali ukočiť, lebo ďalšie, kde si ujdeme, za pol hodinu by trvalo. Vidíš, že 36. Mám ísť? Hej. Tam mi záchod, vieš. Dobre, tak... Ale tu sa schovám. Dobre, tak pre toto video by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Keď sa vám páčilo, tak dajte like, Bowmax sa to zatiaľ hrá. Môžete, ale nemusíte dať Bowmaxovi odber. A počuli ste to s takými pískami jeho. Ale Bowmax sa teraz nechá chytiť ako čarovne. A napíšte nám, keby dačo ste vedeli, Assassinovi alebo dačo také. OK, takže... Čaute.